Umubunge wa West Mugirango Musike Stephen Mugaka ni gobono arusirie ekina ekyo kyarigetie kwamereria okwagachwa kwa University ya Nyamira kya Banyoru egotoka ebunge ya North Mugirango masakara na araya akirwo muri bwe koti twarusirie ekina kiribako na gototebinga na kigitangite university so mambia chumaine so amugundo bono akege kamago beka matobori mwanze kwagache university moko na kungaina abantu ngaitwe tutangete lakini momanye kinakaro kitwarusi kukwana emambya ya rero kurwase amagacha manene yekigambero kya Nyamira nigo umubunge oyo atebire igitambukero ekyo airire yokorusya ekina ekyo ngwetera omo West Mugirango oyo baboria umubunge oyo korusya ekina ekyo ntoba West Mugirango na ubandigite na ubanchirete bakantebinga ekine ketwaigure gekona kotebunga na kitangite university bagantebire engere ryokerusyo bono nabwa matachiri yane nabunko igwera nande no baruchega tali numwantebetiga abantu nabwabo nje nimbwate employers bane nabunko tegerera iko naende nabo twachamo kotebanga onye ni ntumo goteba tutangite university twarusirio kukwana ekero ekyo nigo umubunge Stephen Mugaka aburirie University ya Kisii kuirania urusagia rwe University eyo ya Kisii eyo yakabeire aroro ase omuchie omonene Nyamira nche ontagete kunyuria abagusiba mintu twanchane University ngoko ya Kisii ngokora ya lenge ogosomi kwa bana igai town ya Nyamira igasie kwa asobo unereria nero nkona koreranga bami aye town ya university ya lenge inkimuta akoyira niryo kimoko na kwagache chicheino intwe ya lengo eirane yanse gokoregasi abana barangeri basomera bagenda nka bagende sukuru bagenda nka usentoke ikibese kitakeira se sukuru ense moyende nigo akwanira umunyamira asoko genderera utigwa iziko asa mabaga amanene asa serikali ya Kenya Kwanza. Na mimi nataka kuambia rais wa nchi, nimemwambia mara si moja, aliyekuwa naibu wa gavana wake wa Nyamira County ni Dr. Ereneo Nyakiba amekuwa shortlisted kuwa permanent principal secretary last time. Siasa mbovu ikapiwa, hakupewa mamlaka. Amekuwa shortlisted tena akuwe principal secretary. Ile appointment watu wa Nyamira wanataka ni appointment ya CS, appointment ya waziri na appointment ya principal secretary. Maega yokurusi wa wikina ekyo kurwase ikigambiro kya Nyamira nigo umunyamira agendrete kuganyirira ogochakiwa obwagachi bwe University ya Nyamira ase chinsemo kya Banyoru hingo reporter ya getembe kurwase amagacho yekigambiro ekeiga kya Nyamira inje Fatigad Gisemba.